Yada say biem samwa kwa Badwam TV Badwam dwumade no so mamboatema yada say so de ahosepe no ebreye ai afenu ye hyemu no nche yi ne eye 14th nti yen client no guso a won mo ba Nadom Herbal Center ba ene ye se ba be ye adwuma no biem nti nuo no a won mo won last year won sheda pay attention ene woda no e wo so tie na nuo no de betimi aboa wo na wodi ho nkomo ba papa bi bna ba pa si adwam e de bre oba ye mo akwa be happy new year so many love returns mo afisem na sika na yebebre amen ese ne udi pa why mo na kan ye ya manya wo information no kokon bna wo ko na nka wo kai ne ese wo ma ke no anu you know very clean no ena odi abo adwuma mo wayade na se me ana meto nte wo se me am use am nya ho faso se me ka na se wanti a ya nim no e be yizu wayade tie ko bi nti ase bi ade na abna yusu amsumi yusu bi ehwenu a Nadom Herbal ewo anope mo bibia afisha pa me sanso di ncha kese efi Nadom Herbal Center ebro bibia ohwe yen ndwuma na ye ne last year no eno a na yegusu ye ne momu no ya hyemu kena Nadom Herbal Center yen na ye produce na fa X-Vein capsules na fa X-Vein mixture na fa so na fa Lady Clean na fa Lady Clean no eno na no pay me nua ba pese ode wo me fe mi du ba ya mi ko ye ya o no sin o sha efi baby she na fa Lady Clean no say ena tie e wona da kem kama sawa e hye ho entu be hwe kakra egwa sawa nimu so your ba na se wo hwem ya no pay infections aja himfi ho aboso obu onu mu a scratch and win ahomete areho ahimfi otu make kale na wati saa oji no anje obu oso a insio egu no insio na egu no e de nkabone bi so enenam obu oso obu ni se wie no na ja nenka adenti na wo se ba ne saa anope se wo tie mi a bomoden se won sabeka nafa Lady Clean e very very portable wo sha wo jeans that me the shop back pocket wo ko weekend na betumi de akọ and I pa use na week before abekọ no we strategy tricks obi ankyerɛw man kyerɛw obi ankyerɛw me na me kyerɛw wati ase e ma wo ka nya ka wo efe wo me ko Dubai yi na hyehyɛ me ho oba de ede bia me kasa oba nya oba wa hye wig kuntan bon straight se na hye mi na hye ne bare no de nam ho ne wig ka hye se nyimpa bo ogina so setie no enye no na kyerɛ se wo yoba o enye no nko na kyerɛ se wo yoba oba nya oba we siesie ne ho hunamani na himfie ho so koye because se abrante ni hu na physical appearance no ekye no na kwa himfie na se koye a sister aunt na ho oho no bi wo ka se we dey hit and run ne maami bi na eye no tese ni fie be yie na eye no because mema ne ba na omukọ wa check ase wa hwese bibia ye okay die wa hwe wa check kona hwese bibia ye complete enye complete but modern sa won sabeka nafa Lady Clean bi na enhwemo asesi ahemfie ho no mo enfama even so how you complete mpa there is no harm in enhancing nioma sesi no more mane chimo we no use abai sense that them sa akora mo no wari ase bo modern se oba de mama wa hu siesie no edi mu na sipi na sita eye nafa Lady Clean nafa Lady Clean sense so na abegwa ahemfie ho no mo kekao nsio egu nsio na egu no eden carbon bi enenam anase even awo anase abrabo mu semuti no ahemfie ho no ma bi wo ko partner ho pa na oyem ehyehyew ene de e last stop bo modern se wonsa ebeka nafa Lady Clean bi ebehwa aboa eyisa haw ni na ede fi ho no mo ede amount impempi eya na meka se bibi hya ase se dan ho adi ewo ni padwane ni a ewo mojanim na signs and symptoms bibi na trew se bibi enkoye ewo ni padwane nsu a egu ahemfie ho no ma keka wo se nkabone na babetena ho no ewo mojanim na mom bibi na trew ahemfie na trew se bibi ye de enkoye wo system ni mu ente no sa no banyi seti we ni alright ubanum nafa X-Vein mixture and the capsules nafa X-Vein mixture and the capsules ubanum na de omojemu de wo system ni no be flash bibia out ubanyi seti we nafa X-Vein mixture
ene the capsules say ena etie obenom na wa insert we say dem dey can show na asawa ne hye ho asawa ne sa bet mouth of asawa de ne bonya din na wa use ne kama ohonum be siesie resource kama eno sa no ubo gwa kra just say chema ho popo na dey sign check ma manfo and I check no munya hu na no sabe ba ko be kire o eti be sra me nyoma e ma mo ntente na ho na emema no entwum condemn ho efe emma ami infection nti no na be ma ne ba no ko mema so mo kasa they have no nada me ka se bi a cho say abrante no ko wedding anu me na no ke kind na boss na fine o se ade chen yo na wa fina dan fo be ma ne ye ko no se ndale do de ne kofie no still en kana guso aka nsa areho asefem adenti na wo se ba na sa oba sisi ho we ho efe but because of ne enko ye ho nti no wonte ne kan bio adenti na wo se ba na sa sisi ho na wo sunya wo partner na no entina because e ma so time da ye ho wunyini time no kwa na eko nti to when ade when remember no so most of the time I want to mean can't show say we na wo on can't show obeko but dwe ho a won ti ase you may think say bia mo fanche madenchi bia sex na anya de da na bibi no not that ne mom enka wo ho no to me ne wontena so what ase na say bia ono wo ehyan no nyuma bia piepie baaye no on to me kwen can't show nti ya na me bisa say ya omo ma no mo nte ana say nyoma na ekoso no omo hu ana say mo twiti na enko wo de send your honey tie bia no fa bedam frame na me pɛ on promesi brem fama so fra send ye tie bia no bobo so me wo ho adage me fa pen paper na ma tworo from A to Z na ma hwe dre be se afata na me de ama na etu sa ha ni na efi ho de ama your number ni 053 11 56 556 053 11 56 556 na fa XV mixture na capsules no so e mema no betuma nom ama no ayeyiem oye be ma adwonso tentem odwonso ana emu achemienu enkotana da me ase enko yakaka bensem se oyire be wontafo dabi eyo how yare maintenance na ho bo modern se wonsa ebe kanafa XV mixture na capsules bi be hwa boa eyisa how ni na efi ho no mo e de amawo ebi adwonso ana nsu fita bi anase moje bi e de kire eba bo homodin se ubenya nafa XV mixture na capsules bi obu ho abema bi infection asa no so ache enti ne bema no ahya sese e shrinke me tra e form moa ekohyem amakala no esesa ensuenso begu ano bo modern se wonsa ebe kanafa XV mixture ene ne capsules ebe hwa boa isa how ni na e de fi ho no mo e de amam de kire wadwen so bia no fa bedame na yehwe na yeni na emfi ho emfa mwanya me adomunti ni na ebeko your number no e 053 11 56 556 053 11 56 556 yendre pharmacy shops and herbal shops ai wo krom ha bebia no wokwa wobenya bi ato me sanso esi number no so biam me se wo fra send your hanity bia no ka tweme na me hwe address sefata na me fa emma e 053 11 56 556 kind of so say apomodempa emma asetena pint mi don tena ho emma yare enje ni pedua no emmo so Nadom Herbal Center yase indu papa ewo krom yada say papa panti Nadom Herbal Center na yete won kanenu no wo frɛ na nkyeremu bia na ombɛkyeremu de ama ne mo bowura pharmacy ne herbal shops bia mu a enuru a waboso ebi ewo ho ne nkomra ba ko bi nso hye ho ye ba ye betwa so